Ya mabare munonga abarabe mwena abake ara Media News Center. So umurimo gumukora no gumani munonga ahwenshonga mwa mataroho ni tutukubaho so bwajibanye bwo kutwara umisho mabare munonga mazamani sime kimukora cyamani kubasa kutufollowinga isonga yitu inirizoba niyo mwishongozi wa Rubirizi nkape songoza ko kora bakampara abakasese nankaye ekintu kinkwenda kwenda uni kimwe nora bakompiringa bagamanti Rubirizi twine mwa besongozi abatanchi kintu abesongozi babiri chonka nyenamba hameze ntibesongozi babiri abakuba aho kutura nuba kubara aho kuba nokora nuba kubara nti oguno muntu wa so Rubirizi nyo katanga kakari samu yoko nati no hatu no kwesongura so nari enzarwa chonka natari mwesongozi wankai wicho kabokuba tangare mugaba nebya akora nti music najikora Rubirizi so nabikora samu ntu mbaruni ngoro wakuria so nyo mwesongozi abanze kweshongora Rubirizi nenche chinkwe no muri yecho nyine concert ibaita King Nulex Experience Concert eyebiro 2016 byo ku 11 12 22 abo kini nkora abo ensonga yugamba nti ntuza kugira obumwe tugire nanira karimwe ibitari Rubirizi ahandi biri yatinga kasese wano oreba nabesongozi bakase bari mbaje no mission na handi kuya wonta kazire amara gwanje hine kintu kimpikire nkareba nco kuba nimbagambira kirinkahi izo tukatu ya social media twareba abesongozi bampara bakabine pop party eyaba Douglas Rwangwa chonka abesongozi abamwe bakaterwa bamanje abesongozi bamwe baterwa nabwenje yes no basaga ya abesongozi ba district zimwe chongo kusanga nti mwa mukwatagina district ezo mukufuna bwazi omwafuna bukubasa kubayamba entari zimwe kezini kunjone zagamba uchita abache nagambejo echo kurebera ku district ya Kasese ogwo mwiski Heli Baby amwena ti Paulo nurente babase kumuguza echo nicho nkiretwa ki nti no kwatagana amageza gomkwasa promotinga Kasese baka promotinga na kuno Western echo nikikatambura kikabecho kusasa munonga nkanyo mwesongozi aine experience mukwesongoza nkareba ntimete nekintu cyo kuswara abo ensonga kusanga besongozi mbarwa kuri yo wabo bakiza kutuzogero witu kutera ba promota bakuno witu bakatena besongozi bakuno witu echo nchereka ki bonka besongozi mukurenti nabahangwa bamani tibakwahura nasi tibakureba vision z'ebintu bembakora ahabwenki omwesongozi za kurwa Kampala kwizo Western region bakabire bine vision za bugamati omwesongo yaruga Kampala asemekwa na akinesi omwesongozo munyaguya ikamu ekina nechi izinta zona zika abwensonga iweze Kampala urebe tokubasa kureba bakorireyo no wakoze kuza performinga no bakwanza ba performinga ibararuhire bakareba ntati kasasa niyesemere kwerukayo basindika urankana nkogu niwe yachi ya zawu ya isongora abwenje ndibatureba mu obunafu abwesonga kana bagambire nti Western music yagenzere munonga te kurenga lyantonde chonka ye yabaganda ni isuma etera hona Uganda yone maraho abwenchi bobi ni kintu cyo gamanti baba nyankore tukabayamba twabarekera politics mbawa kuridinga buri kimwe cyona na business zamani cyo chikwete banti ni music tibine kora bata era ncho kureba tine muntu wa Western njo nimba kakasa akubasa kweso yese mugambe songo zabantu bisongwire chonka omwesongozo make isongore cyesongoro kimwe chayitinga na no muganda chonka imitemara yemanyira abacha tonje bini ko kweza kore chonke ki yakoze bakareba nti yabatahamu bakiza bamugura korabo ya Serena Bata asa korabo ejo tiyo music yabere eneza kora icyo kumasa nti akain korabo yakubene garuka kumuguza nkawo Western akana za kwenda ombesongozi nkaba Kingisa Gravito mutuju ba Wizo Palaso nkabo orine baguza kwa ni mabaza kwandika music ebinkiri yo gumesongo choke bare benti yandaka kwata mari wakunuya bakamacha korabo tarabire ya murembe kutambara guza ncho kureba nti bakamuhereza tibakwende ico abwensonga Western music na bakanti muri aba politics na nebindi so mizite kwine kora cyane kugenda mwenda Western music erabemo ejeno misho nensonga ejeno nemba ncho ndio ninkora nonye tanti ni Western number 1 bongo forever ndio mwesongoza kwesonga enemi zona ninze songora cyo kuchira munonga nyesongo Swahili aho no basakorota no basakubarabo abwesongero nemba kitu wazire omufuru wa radio abesongozi bakabariyo nangwa we nka Red Mariam tindatini akakoma mu church kuriya chonkan a performance stage akata kuzirata ekikubasa ntekintu bakamba chefuga chonka nyowe omba Western region nkaza wa stage ejo R4 na performingere obutambi mbwini nimbitekaga a Facebook mbireba ekikumanza nti nabwenchi babire bakundira muno bagamati ogugayi worume rwa inoru twatumunywanere nito tukarwega nkibasa kutwara miso abwensonga no yanka Jose Chameleone kusanga nti akasawuninga munonga Jose Chameleone manya insikanze munwana na Tanzania Kenya na Uganda akwa akasoromo gopa DJ Kenya
niyo yamusuwizi nakabarikira kama mamia hata banyikanya gona bagamata ago no witu abatanzania ntano mu Tanzania abana Uganda no mu Uganda hati yagarukira hanuya akwanta kaya kwasereyo yakomuriye zo Uganda mwambara kumanya yokache kumanya tukuyagumye zo Uganda yesa kana aza kwitinga cyo akatakuza kwitinga mu nsezo nkati kwari makora ki ekikuma santi chance omwesongo a chance omuntu wa rubirizi oituchine chance ejo gamati twinuma na utakwasa kuchechera abwenche nengambe echo bateka competitions o Western region nari somo Uganda yona nimba kakasa mazima omanyago wa kabiri narugo kubanza ni ngutwara ombongo flavor omukwesongoro Ruswahili akwa music nzine binadamu mpenzi chali mambo music ni nyinyi zo Swahili nabo gamba nti promoter takafuni chenyi yote nyine promoter nari stine manager akwasa kusema nyagamati no manya ntene A B C D tuze Kampala umusuri zamano kure video tutwara TV chonkezo music zina gambira mupenzi binadamu mambo chali na fitina ezo ni music omuntu eza kutera gamati ogugayi na yesongora message kandi ali arengo dwa bari y'abatanzania nyina kugambira wa mazima wazure music ezo so ncho cyo kureba nti boba cyanagire kutugura kamungu no witu bine kintu kimwe ekikukira mbwenu kuranti ntachi kundu magara ganja avo ensonga koko ikaiwa kahona yiwaika orori yakuza ku office chonkiwe mutabani wo ati banke bya Kampala biriya so ati n'ekintu cyo gamati no ogumana yaine good work deka tumuteke imikono support akorata aje no miso ubunda kasika na batayibeye nyonka guma ebina nabiguma ati nkufu abana bomwana wabante nkukora ninza guma ni needing music ya rubirizi nyina binatanje nabo benje munonga tibachere music tukanywa nje na miso abwenchi nyine kinjo ninyondera banyagukudenti bunyaguna na jani kire bendera akwane manti busese bwire nibuza kubaru na kurumwe bagamati nga music yo gumana Swahili katukoleta katujikore echo kureberaho cyo ni bagamati abwenchi rubirizi mine kintu chamani chonka mutakuchifo unari simtakukira kugama mchipushing kijeno miso neki hati batongweze gamati Uruswahili rusomesero mu masomero gona ware cyo bwayikiri echo kubaza ati nibaza kweta gabana banya bakwesongora nulex nti isongo cyanye cyo nyagucyo nyenda verse uziteko mu Ruswahili tuchinde tuchesongo mu Ruswahili nojani nza kufuna sente zingaye echo kuma sante enkwata nsayeta ru ugamati imwe abantu abari mu system yo ugamati ne basa kuyamba tuma basa kunyamba noza kusanga baita matabani wawe nasoko na nkore ekisongo cha campaign ekisongo nza kwanyira mara sente zinkwenda ninza kora mara milioni kama 10 kore ekisongo kiri mu Ruswahili abukubati noreba nti ni East African community twaza kuzo mu remorwe so ekisongo kino noza kusanga nti ni nkora buri kimwe kino kinkwenda abo matejo cyonka byabere mu gamanti twayamba bucyane ningamante no abantu wetu bakankunda bampa support so nanya bana bakamba kwata mkono tujeno miso nkati kore no mu kwesongora abakosa tidio ninkora erimwe bigenderwa nkebi Kinulex experience concert yebirabira na mukaga ebyo ku 11 12 abiri ebigendera nebi echo kubanza ntwenda tugerera karimwe ekindi twine kwegita twamara kwegita nenje kitukwendamu area constitution fakora constitution ya area Rubis Entertainers Association hine stampa zabazemo ababesongo zamwe bakika bajero kutachengana bo bakigo kintu cyakomawo ebintu nyinambe marize nyenda bafune uniform tukore sako abukwati ko gamana bakuru bamwe yes kibagamba namazima orena gamati nkabere nimba chonkati ninza kwiwe izo mwesongozo ndizo nanondizo kana remete nensonga chonka nanzitiro musako tokuza kuziya obomwe nimtu cyakustama nkabesongozo gamete nyampa wata anoze kuteko business na nyata ano deni ngore ninteka mu cyamagoba ntuzigarra ore banche basakora ejensonga kakiza namazima so ncho kure ndugire gamati kankore shweji sente zagwe mtukorebe tufune IDs tufune t-shirt den tujenda karimo constitution yitu eruho abwe kinyenda mononga kuchira constitution eji gamati ekorebwe nyunsara zibunga na gamati kanebe mbere nkanyowe mfere ekintu echo nechi nobure mu mazero music ekinde kya kandi ni hizo mwesongozo katubanika kamiliyoni oza kureba aposta izikuza kutimba rubirizi yona ni wari yo wenka mazima ekintu kitari kirungi ebitari Kampala ebitari Mbara ebitari Kasese yaza kwiza Kasese nari Mbara na nahandi na harwa abana bacyaro aho ahabwenki ejo ne very part emwe a promotion yakwa na promoting abana abo ekya kandi na izo mwanyogwe akora sente milioni z'indoni bagambira azitwara twantu natwaiza constitution za kuteka mebintu bibiri nitwenda kwanza batuyambe a district batereme kitekeri gamanti wano izarubirizo mwanya gwitwaza kwa byone bya sigaratu izo zo police nankai chonkite kandi gamba oine kuteka aposta abana babiri bashatu abarubirizi iwerondere tite kandi ni nanka iwerondere maboko kwenda bakwereke deno bino bateka aposta yawe echa kandi wakora senti echo kureberaho katugamenti wakora echo nicho kore mitwaro kama 15 no kwata emitwari 5 usigo munsaho abwensonga no itagabare kuba promoting eze emitwari 5 zo promoting ababana na nikimira cyabaguma kiri mu senti tufune bizibe bitari bimwe na rimwe abo kinengambe ebyo omweso kuzina fune zibuna jerembaga omweso ngozina arwara omweso ngozina aferwa chonkanyo hinzire bijyo mbesongo zabo tinka urago umuntu yemera kagamata nyuko omweso ngozi warubirizi nti mazima nasasana nabanti natekayo esente ngaziti amweso ngozi mutayi wanje
nari tunka besongozi barubinti twasasa no mutayi witwe nari sembaga yenti ni tuka besongozi twamwemerera nari sore tubazura uniform ni basatura enku nari sini ba mutari wa miza kwa no mugenzi wanyu nimemba mutayi wanye byo nari bamekora group ezindi ziriho imagine abantu kabanje basakora batecho dena besongozi abantu bahiro bwire n'amatu no kuza bimwe byona bakaremwe kintu echo so ncho njoka gamati kankoro muramogwe ugoma nikora gamati tungure music ya rubirize zo miso nza kwa cyo kuswazana nkureka nikatanike 2008 chonkati ni chinkozero chonkani nsima mukama gamba nti yes no mantini chinakozero cyamani abana baroni biza mbafollowing music kandi bagikunda baroni bajoininga nati bakiri mutuma agenda ati nakujangantani kandi yomwe chonkati kunkoza kubarabaho saje bindi ni nkunganya besongoza ababere uwiri ngum kintu tukuza kora umukwe 11 tuwe besongoza kama 23 saje kuma santi abakiri nibinyi nabo baroni biza mpora nibinje baroni bakore kintu echo rubizi ntwenda chi ntwendo umwe saponsa kuruga umbantu abine sente fine ebintu embasa ko mutakucenga kurunchonka mutwete tostame itontuza kwita bareba kumanya ba promoters ba managers we nagambira music eje ogomwana ninonji kuyawone itaga ikintu kimwe studio zamana kwito Kampala kuza kumutera yeso reme nirunji twakuza kurubora Buganda chonka na indebwa studio quality kana sim babawa na studio zindi zamani then video na indebwa nkaba na naba niwe music kwa teka tevorente umutanzania agira gamati ogomuntu nanyi ne show Tanzania kamwe to gumenya Uganda izakora tanko kurene betaka million akajana kesongora Tanzania akesongora Kenya na Rwanda so ntubasa kufuna kugamati rubirizi twabwe bendera aba King Nulex mureke kure bahari mureke kure mutabane wananka mureke kure kabira tufache nchime kurente rubirizi hinajubire bendera abo ensonga bingambaho Rwanga yatuyambe cyase Nulex yakwasereyo yayichere ruguru na cyakure gamete rubirizi naza kuteka yisomero nasi rubirizi bine fundraising echo kure ndo ndetse kureberaho Saint Michael nari ndece SS nibenda gura bus akwa ncintangaza kurente amasomero gande gona gine bus z'amasomero cyo mu rubirizi mazima twine mu abantu bamani cyo kamaze meke batakukireba nabwe ncinjo nagambira nabo bwaraburiya so cyo kumasogo ngo urema ngureta nyoru tugente ninza kora show cyo ko mukora show neza kubera fundraising tunatugure Saint Michael bus nari ndece secondary bus yagumanita mbuza ki abana b'amasomero biriya ebitu tuwe bana cyo ke bitu tubireba handi kuno bitu bitune makora abaka tuno ngambira ako tuyambe talent zone neza kutuyamba echo kureberaho omukuru Dike Foundation chi yakozere n'abantu abandi bakabere mbacereba tournament zi yarese ya tebe kopu ya tebe bano chikabe chamani munongo rubikikachi takabagaho amazima gonye nanga gamba chikata kakora gata takabagaho so kwa gumani hize bintu nkebyo bunyarwe gumaneje no miso imipira abesongozi na nebindi hati chirchiti katu barenti nka timu hoze ne basakwiza chonka yaza kwiza rubiriza bakwenda abesongozi barubirizi inkwero mazima hataro consent abesongozi bakoza kurebera abwensonga waza kutemba akadara kariya no ine kadi district kumanya chokano za kwikawo abwa chikacha abireho ona banta mwira buyabere yesimbiraho buyiza timu ya 7 bine chimatuko cyabe cyome mukacereba iraba isongwire nabantu ababeremba manyibwa hone bo ntamwira government abantu bo ba movement bagene ba performing echo nchereka nti obutegita ncheto buzibu chonko obutegita to chikabe chibuzibu nabo government sente constitution ejo konjanti stamp ejo ya district kuburamu tukatu ni sinda kwa tukasonta bayesonje twasei twagisa tukatu wiringa argoye muntu moya gamati nagitekamo ejo nchikabe ntambura sente million 30 zabesongozi barubirizi nabakatera zikaribwa kandi waza kusanga bazirire tebare besongozi watch following abukwanye newo mutayi wanje omwe nakora radio rubirizi bamwita Dr. Ronix bakaba rugaza yineyo horo ryo ko rugazi no sane ya rugazi horo ko Paris horo akariyo munyamakuru abirezere kureba esente kusomesa bya Paris modu dena arina zireze mekuza abiri then kibahirize bagamanti arugwe mu isongozo omwe atusemezemu akwana nibe bintu mwe tugamba kuza kure na sente zo kuziri kibayikira mukuru Mwame Ronix ya gamanti nyoni za nkomo na mahurira wa radio tiniza nkomo isongozi echamutangaza kiyangambire sto chamutangaza ne kintu kimwe ori arira sente ezo kiba mwese we yagamba nti ndwira bakwate mwesongozi omwesongozi no yakubarwire chonkari wawo nabasa kwesonga kwatera mukapera niyo bakwita kapera mukamanya nti kino mwesongozi nibe bimwe byinshi ntukore kintu cyo gamba tukwatanise tukoresho jarugwe musende ninsaba umuntu wena akubore kwa wikirize nasa kutufollowinga obyambundi bwetagwa abashwejo shwejo tiyanje nyebe mbizizi nabo gamba tinyenda abandize ninswara ku sente zeze kariba milioni 30 ezabesongozi barubirizi kandi ngaruka answara nkanyo omwesongozi aherezemo biro mukwesongora ntakora ki ntine chikweta muri katubalenti atine development ero so nchasemo government kankoserera keryo abesongozi bampere mikonturenza kora sejo chongo nsabani nabari kurenti mwasa posa inga sojo yakora ki yabaho abwensonga korone kabaho ntamwira Karise radio abesongozi bakabaga samwe yakaterera baruga kasese baruga nkai biza babyama omu studio
aza ninchira kujikora mu program ejo nekora barwa mukaga kutandika na sayina mpaka sha mukago gwekiro kyonka kikankwata unagamba ati ebe bintu nkambo bona munanye nkuzanga kasese nkabura kulima nkabya mastori kyonka ati bayizire kuno bafune chance buri bakono bona mbekere menzi yanje nyombe cerejo abesongozi nkatanga kubaraza bagumana biza twarwo mu studio tunje nabo mukaba kuba nyonka nyiziba kutambura nkanye ne kadi yanje ekunjiza kutambura bambuza ninduga nkai mbere kanti ndugo mu radio kora kadi yanje nyine kuri katino mu songozi nakakora mu program ejo deni nkora kinkosa kadi ejo so nkantambura njenda nabo kutwabe tugenda mukababi ama abo kintu cyo nkora nabwenji umutima gwa rukundo gwa love so nani nsabante mwena abantu abaryokwe ni mwiza mutukwatira akitunu tukorechi tubasa kutungura rubisi kandi kibina kicagira constitution chajura account banka so omuntu yabasa kuba saje a program yitronere abantu binje munonga abatari nabarubirizi bonka abantu musiza hirokwe so nibitage bintu nkebyo chokanye mbakakasa mazamanti music njikozere atine muntu no mankwasira mukono abantu abinkorire abinji tinkarebere buyambe bwabo obukumara no meka wagamati ninza kukore kina neki yakwembera kwemtora 20 za transport abikomaho ekyo kikuyamba abukwati 20 zo kumpa banzotere makasani ndobona kwa transport ankazambara nzibaza hasaruka naza kusara mugamati za radio nka west yonkanzi twara yutine kinkusigama na transport ekungara ne koreta nebora so kikumaza ati nakasenta kabani kaburamu kwekati music ya zomizo chonka nimba subiza nasi nimba kakasanti mwaforwinga music ya rubiriza bakujiforwinga mu jiforwinga ninkakasa ntwaza gama ntwasoze ni music kwasa kutambura ni music yanje abuka nakoreka nti orunyankore naso nyaguru naso rukonzo nibikomari yantonde chonka music yoruswahili ejo negenda abuka nye shombere ninkora Kenya bineniza busia banyina abantu banje abanyabuzari mencha kuri busia burumwe chonka banyeta bari abatanzania bari abanya Kenya iza tuze busia Kenya no maro busia Uganda na busia Kenya cheka tinambuka nagenda umbusia Kenya nakora ahabwenji aburuswahili ati oguna sakwatara mu Uganda tumutore kunaze kupafunga bana banze bamhura abo bitokorota choke cyo nkora ki ndio nimpubira rubirize bendira gamba rubirize naye gambe ugamete rubirize nawe bine muntu kwasa kora kintu eki namazima ndio mwana enzaro ya so nyarate music ya rubirize ekurakurane chokukura kuruna kwayo tukafune ba sponsor tukafune ba manager yes twine munkaba KR Media News Center ogwanyambere cyango munonga videos anje wano zireba ziri muri ama videos byona na video nabinde bukuranka ordina cyakunyamba kwa turujya tunukora so no muntu ngune na neba so nani nsima mwena abakosa kuba ne batfollowinga nasaba kuri bitu ntugamba nisema mazama cyo mukora chonke namba yanje yona ine cyakwenda kutekaho nari ni cyakwenda kumbuza ninza kuba ina mbibiri ninza kumaza na ya Airtel ni 0 musanzu 52 ashatu nina kinana ni 3 kinana ni 3 deni ya MTN ni 0 musanzu 8 3 nsanzu nimwe atanna munana kina nebiri mwe bari munonga ono basakura bawo tubase gukora ki kongera kumanya ayino buyambo kwasa kwa nabura byazo nazira mobile money ayine cyakwenda kubuza tucengane nawe nabasakura bawo obusinje mazima mukama bankumire ni sabanta bampere mugisa mazima mutukunde eyo bagize bwanyu bakutunde history amen.